Hemmenize salam. Bugün nemis dilini öğrenmeye başlayacağız. Elbette köpünüz İngiliz dilini biliyorsunuz. Şunun için bu iki dili dengeştirerek öğrenmek hastan saat olur. Rus dilini de gaytalap geçeriz. Сегодня начнем учить немецкий язык. Естественно, многие уже знают английский, поэтому будет легче изучать, сравнивая эти два языка. А также русскоязычные могут еще тут и туркменский язык изучить. Heute fangen wir an, Deutsch zu lernen. Deutschsprachigen können hier auch Türkmenisch oder Russisch lernen. Onda başlayalım. Hello, hello, salam, привет. Hello sözü İngilizce'de hello sözü. Nemis dilinde sözler yazılışı околяр. Bu da onu İngilizce'den говорит по поводу. На немецком языке все слова читаются так же, как и пишутся. Guten Morgen. Good morning. Erteniğiniz hayırlı olsun. Доброе утро. Dan ir bilen salamlaşmak için kullanılıyor. Ve Nemis dilinde hemme isimler baş harf bilen yazılıyor. На немецком языке все существительные пишутся с большой буквы. Guten Tag. Good afternoon. Gündüzünüz hayırlı olsun. Добрый день. Bu gündüz saat 12'den akşama çenli ayrılıyor. Guten Abend. Good evening. Akşamınız hayırlı olsun. Добрый вечер. Bu akşam salamlaşmak için ayrılıyor. Gute Nacht. Good evening. Geceniz rahat olsun. Spokojной nочи. Gece yatyan adama ya da yatmadan ön ayrılıyor. Videonun sonuna geldik. Devamını isterseniz kanalıma abone olun. İndiki videolarda görüşençek hoş sağ olun. На сегодня все. До следующих встреч. Пока. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.